advokat Bubić je rekao da je pravnom laiku jasno koliko je ovo sve što radi tužilaštvo besmisleno. Ja sam, čini mi se, taj pravni laik i tamo dok sam sjedio u sudnici, ono što me nekako, jedna lekcija iz istorije mi je nadošla, a to je kada se vodio jedan od onih veleizdajničkih procesa, to znaju ovi koji se bavili istorijom, tada su ljudi koji su bili prominentni, koji su bili ugledni u srpskom narodu, optuživani zbog toga što štite srpsko pismo, što Srbiju smatraju maticom, što se bore za položaj Srba, za njihovu imovinu, tada pod austro-ugarskom upravom, slično kao i danas u Bosni i Hercegovini. I tada je češki poslanik Masarik, komentarišući taj veleizdajnički proces, rekao da ne zna da li ga to više podsjeća na operetu, komediju, inkviziciju ili tragikomediju. Mislim da sve te odlike ima i ovaj proces koji se prvenstveno vodi protiv predsjednika Dodika, da imamo taj inkvizitorski moment koji provode visoki predstavnik i američki ambasador, da vidimo svu tragikomediju ovog nastupa koje imamo kod tužilaštva, kao i opštu jednu komediju, i mislim da će kao i tada svima biti jasno na kraju da je taj proces vođen samo zbog nekih ljudi, zato što su Srbi i zato što predstavljaju srpski narod, kako to danas radi predsjednik Dodik.